Yeka 21st clinic ya. Na eye 21st clinic. Ayaresabia na nima juma sei. Ayaresabia na juma ye ni de sei. Ayaresabia na wokwa wonsa nko the same. Ayaresabia na wokwa yenya wo ho adaji sei. Ayaresabia na wokwa doctor for na nurse for etimi massage wo ma woni padua etimi to dwom e ma ni padua krada wase se na hefa na ade me nante ya ansana wodi me bewura hai ehemfa e na ade me nante ya ansana wo ba bewura hoi eye 21st clinic ye awa 21st clinic sciatica commandante sciatica expert awa 2 wo sciatica nerves na efiri wo to ase na efa wo sirem na efa wanantu na eba ebesi ase ho no etire bi emutimi kaw emutimi ya wo ya wotimi se wuti pain sankasa we se ye ka pain enye pain ni pain o ye fra bi excruciating pain kama mintie excruciating pain sa excruciating pain no Yesu Kristo osan asenu ne so no a na yabru no ade ne kosense no pain na no wo feel no ye fa ne excruciating pain sciatica ne se ebiye wo a utimi nya excruciating pain na sa excruciating pain no e fa wo to asia na fa wo sem na fa wanantu a utimi se na de nantini emu kamede asa excruciating pain yi minya bi e wo manantu e wo misem e wo meto ase e wo be na ase amintimi kura enhye mpaboa yi saa yare no ye frɛ ne sciatica na wo mo Ghana ha wo mo ye expert wo mo agidin wo mo bo ho modern wo mo nim na hyase ne na wiye asa wo ye project management ya ye wo A to Z yare sciatica no se wo ye ne project management ya A to Z no eye 21st clinic for ene ye ne saa etiene mi busa wo se wo mpomden etesai ene wo to ase emu tutu wana emu kawode ana wusiremu no emu etu ekire ho no ana wanantu no amu wanantu kra ye dendende ekawo ama wuji ho baabi eye wo sa wo ye exercise ana beko eye wo sa wudi nkuto ye di nkuto twetwenwa ena beko eye wo sa wunya entafo maami bi tisa akosu agoaboaje wonti obi wo ha ne nsam bu ana ne nam bu o mo se wunya maami bi anka wo nta anka wo de ne bremi se ase akosu agoaboaje wa wo ntafo mo mfa ne mra no wo mechi me so me mfrem ma mechi hye Fako 21st clinic na Dr. Sestos ne doctors ahodo a wo mo branches ni nyina no wo mo nhyew e ma ho ntow 21st clinic sciatica yare no wo mo na ye expert ankasa wo mo na timi to ase wo mo na ye mu researcher se ye ho atoye na massage bi e be ye wo no wanantu no wo se ne wo to ase no e begina ba bi egina watimi di akokoduro no waye wadwuma nanse wontimi ntena se nanse woda wontimi na wachi nanse wona mana wo togu so nanse nkrofo se wada na yarefo enye wo eye 21st clinic se bra na ye sciatica no na aye wo saa na sciatica no de wo mu beto ase eye ayaresabia yare bia nso wo mutimi sa eti say ye mojabroso say ye diabetes and answer dey awo mu say ye stroke wo fa ba bi na adwodwo eno nso say wo de ba 21st clinic a doctor for ne nurse for mba ye ho adwuma na wo mo aboa wo eti say wo hwehwe ye branches no edoso mo am won kran ha no tantra hill runabout ne etua ho wo bo say billboard na ebo ho say wo firi amasaman na eba e wo won sabonkum so e na wo firi achimata mo e na eba na wo fo tantra hill no so a e wo won sanifa so ya mentwa runabout no aka krebia mo do runabout no so no won sanifa so hwa wo hye ya wo de hye ho no abon sampa 21st clinic nie ana sa wo temanso Roman Catholic asafo no anase Roman asafo no ne nchen hwa na wo kasuafo obom kwa no so new market ye nie 21st clinic nie sa wo komase a ehwan overseas edan no a ye headquarters Sompa 93.1Fm wo mu no sa dan no a ene wom ena sunyane for original hospital first gate no ene ne di nhwe ne mutachi manfo enya bayire nko na wo ho GN bank dandada no ho nso so 21st clinic nkrabata ba ko ho enkranza mensewonom ho na mikunu free ho nso se wuduru ho no a wo mo ben children's park no wo mo gina mu ankasa takwa ene Roman stores no edi nhwe ne mu sa wo takrade nso a afie kuma number 9 taxi station takrade wo mo bo adwuma 21st clinic ebi wo brekum goso oboase ene miyama bebre enti wodi an se wo be frɛ 0540311311 a common number
0540 311 311 0540 311 311 yenko 0540 eraimo 311 311 na eno no wabro wafre ya 21st clinic for be boa na sa sciatica no aba akosia ye me ma mi bi osa akosia ye sciatica o meto ase mentini nam se ma me na wukuta pomai bra wo de ba 21st clinic ay be hwe won tentem abasa ha so katente ama ho ato eti efri usisi efa wo to ase fa wo srem no wanantu besi wo nanse no sa yare no se nya wo na ebubu a na ehawa na wunya excruciating pain na chese eye sciatica na wo ma bi wo mu yem adwuma no eye 21st clinic enti frɛ wo ma mi bi wo papa bi wo nua bi wo dofo bi wo kunu wo yere wo ba bi na wo complain se na nsen wo transia na ne to ase ye ne ya na nsen ne sre echi wo no etutu no na nsen na nantu emu tutu no na nsen ne nanse entini ne mu echi no eka ne dwea wo se wo mfrɛ 0540 311 311 0540 311 311 still 21st clinic Wamu ye sciatica expert, wamu ye sciatica originator, wamu ye sciatica pace setter, wamu ye sciatica commandant, wamu ye sciatica researcher, wamu ye sciatica alpha and omega, the beginning and the end. Entibra na yentu yade na say emao. Apamda dani ajwa munsom na. It's admission time for the 2025-2026 academic year, and St. Andrews Senior High School is calling on all those who want to rewrite your WASSIM. If you failed one subject, two subjects, or even more, St. Andrews Senior High School is the right place for you. If you want to better your grades and finally get the results you've been working for, come to St. Andrews Senior High School. This year, every student passed with straight A's, 100% success, 0 failures, and you can be next. Over the years, St. Andrews Senior High School has been the #1 best private school in Ghana with excellent teaching staff and ultra-modern facilities that provide students with perfect environment for studies. We also provide comfortable and secure boarding facility to make your study experience even better. And here at St. Andrews, students never fail. So hurry and enroll now. At St. Andrews Senior High School, we say perseverance leads to success. Can lift us from the miles clay from the bottom pit and use us, mold us. We are just a clay in your hand. Mold us to a way that you want, oh God. This morning we seek your face and we seek your mercy. I don't pay. Hear them say, I walk. Ana woje ade nyina man yeye wo ane ni edawso emra mu ya dimpo wo na ye dwan to aw entina ye dwane kobia abayade atiefo gira dawase wo ni ya oye mayen wo frofo ya aropai wa mana sane wo enhira o ade aguye so when monyama o se oma arapa so ye de aseda enikabia emaw efise ye wo dom ede wa basa emu eyedu ana aso ye so ere eye benada ede toso edu enkono the 19th day in the 5th month bosumi May anye wom na wankasa eguso etretrien na wo wawayen free ofidusumfo ni mfidiem anopai se fidie no abubu daya da so tiase a why nem father sen koma no eje wada anopai udin ana yeye ne totom enkan ya chira see from now till the hour 9:30 exactly 9:30 the sports for Baba take you over so you are in service right now. Exactly 7 sport for about the tip off babet as off. Na yewi ayasa beje gwa ye ro mining choni ni ntwa so nsama hodo a ekoso eno public account committee aso ye die Ministry of Sports eteki omuten sa enso so na communication ministry no enso take you then there was a lot of dramatic scenes ewo honum a lot of things that you expect or you did never expected
ni nyina ɛwɔ sika yetimi kɔgye free Ministry of Finance without any proper documents na nkɔfo akɔgye or in the name of say yɛde bɛba and to hear the amount of money eba amount of money eba na said yeah Ulysses best here Ulysses best here just a way they carry the paper na paper also and paper and tisano na as a buy no edit memfo edi agro because sometimes you tis kabia Ulysses bekumi o ko ana pampo masha ase epei utis wa se benya ade utis kabia na sikan say the AC kono if it must be done well utis kabia say the AC koda na ano eyedin nanso so ni nyina mu no also man yekoye nim free ho pai abra ministry no koy da utie se scattered 5.8 million 35.8 million emu about 455,000 4.5 billion ya kwaje cash but any document be support Baza abaya bedi ukobo na Ghana so I have a fee say nyame adom ye kwura mu nkakra ye sign out na ade ba ko wom pa ne say IMF ya ye wo mu nkakra ye free mu no ye free mu krasa. Now there is a place our IMF now a friend PCI now and no the entire pan say Oko drew hoduma and not necessary so ko diska no wa dia ba ko account pan say omu be ma watene guidelines and no na wo be di so na eno aboa ma wo economy ni wati ma chechiri ndiye. There have been another school of thought to say so where I'm a faster your person no munyansa wo so na yen sovereignty economic sovereignty as o man ye beja no yenya if say one way or the other wa kwan akọ show munsa but to me it's the best because e be me enya financial discipline though some economics believe say economic development na upgrade yenya ni nyina enya IMF na macro economy no discipline any ade ani gold ni ade na me yaduru enye sa 3 billion ni ade no ana ebia IMF ma yenti ama yanti enya ahoden but to me if you ask me I will say indeed we still have to be under the guidance. Cause yempen for ya unse omu yankofo a uja omu ade we omu si be risika no no mo akra de na omu ni ho so to me sometimes you need someone to watch the watchman ya nyo bia mana anto agoto ankusan bode na edajabo ana ahye IMF for akra do bitimi koje 455,000 about 30 from 35 point something million yentimi account for. You ask yourself, say, where is the money? So you use this kind of documents pa ye bebo say ye di ye way ye di fa ko ha afa afterthought fe no mko akotena se ahihye bi di abre your problem as of mind be am say mismanagement enye bibia. The problem that we have is mismanagement enye bibia, indiscipline because Minister of Finance sometimes almost you lose. At the end ba betri and debia nko for the foul. His Excellency John Dramani Mahama Akasa. Wakasa fa you said for cash kakra krom de maya. Se nza cash na adwen se hangi wiem. No chem se wan hwe ya.
Africa nyina yen health ni ade ye benya issues papa say yan hwet na ya resolve these issues and free ho yeah so be Africa bedru because that is the system that we've been in for some time now and to change anka say ya ade en na sheda na for anopa me ko ba so e be rera mantamu ncho ni ntwa so ni ahwehwe nyama ba ko mienu miensa enso e ho bibia de dada kwam ene bren ya from na Kwame Nkwantabisa abanfo Nkwantabisa nie anopa me ba me ne Kwame Akye so betena se sa so no ba pa ba bra ejirema executive producer boy adwuma kobasa ya be sa ba betena se sports for be wisdom aba be gina ho na no pay menim enra omo ministry ko ye ne quantity scarce sports for there da be honorable Sabo Atamil se kase every year bia sports for the minister abeko because send your phone city and also conform to ohwo manim late go obey killers too omuti ministry hono a afibia se minister so omdi omuti no racial for nothing we can wa nanka mudi obi aba regional RFA ho no abetena ho nam de mum passe omuti wona se bi omo hu system ni mu ama minister bi aba na sports on kwande etimu hu se free ministers no every year I can pray for you obugo ha ko ba ko mu dangerous to we say sports for omanim lati don't dey politicians lati work na we command ministry ho she the same adocromet enchenu ato jiwa ho no dem what etida bia young politicians na mo di mani sie so omo no mo ya adwuma technocrats no mo ho ye den timo hwe hu se nkofo hi ayebodi wo butirim ebi fi omo wo pa easy masa mame komra wak matrasi omdi ni nyina be my wisdom ne waka here ready mame komra na anopay ya to aso eni nkoma